U jednom izrazito kišnom danu, supruga Lorda Dega se spremala da rodi njihovo dete. U bolovima, trudila se da pogleda ka budi, tiho se moleći za sebe. Napolju, Lord Dego je duboko razmišljao, kao da nešto proračunava. Vraćajući se unazad oko 3 sata, Lord je jahao svog konja kroz kišu da bi stigao do obližnjeg hrama. Prolazeći kroz nekoliko malih svetilišta, zaustavio se na mestu zvanom Staza pakla. Unutra, visoki monah ga je dugo čekao. Monah se polako okrenuo i ponovo upitao Lorda Dega da li se usuđuje da napusti budu i krene stazom demona. To je također značilo da više neće biti čovek i da će ga pakao uvek čekati. Dego je odgovorio da ga to ne zanima. Zar i onako već ne žive u paklu? Nakon toga, Dego je ubio monaha jednim udarcem mača. Pre nego što je umro, monah se zahvalio Degu, jer je to bilo njegovo oslobođenje, i savjetovao Dega da ne podlegne zlu. Odmah nakon toga, Dego je izgovorio uslove sporazuma sa 12 mesečevih demona, 12 demona koji vladaju paklom. Pošto su glad i bolest ubile mnoge stanovnike na teritoriji Lorda Dega, on je želeo da sklopi pakt. Ako bi mu demoni pomogli da zaštiti svoju teritoriju i vlada svetom, ponudio bi im sve što ima. Kada je završio sa govorom, jak vetar je ugasio sveće, a ogromna munja je udarila u hram. Tako je njegov pakt sa demonima bio uspešno zapečaćen. Vraćajući se u sadašnjost, tačno u trenutku kada se dete rodilo, iznenada je udarila munja. Pomoćnica babice je pobegla u panici. Lord Dego je ušao u sobu i pitao šta se dogodilo. Dama je uspešno rodila dečaka, ali su svi njegovi udovi i lice bili uzeti od strane demona. Sada nije bio ništa više od skeleta. Kada je Lord Dego to video, nasmejao se, znajući da je pakt između njega i demona bio ispunjen. Naredio je babici da odvede dete do reke i udavi ga. Uprkos suzama i molbama njegove žene, pre nego što je otišao, Lord je primetio da je obližnja statua bodhisatve bila pogođena munjom, razbijajući joj glavu. Babica je rekla da je statua žrtvovala sebe da bi detetu pružila malu šansu za preživljavanje. Kada je babica odvela dete do reke da ga udavi, videla je 2 mlaza crvenih suza kako mu teku iz očiju. Ne mogavši to da učini, stavila je dečaka na obližnji čamac, prepuštajući ga da se sam brine o sebi. U tom trenutku, pojavilo se čudovište iza nje i ubilo je na mestu, slepi monah koji je lutao u blizini je osetio dušu zla. Prišao je i lako porazio demona jednim udarcem. Buka na čamcu je tada privukla njegovu pažnju. Ovo biće nije bilo ni čovek ni čudovište. Osjećao je miris nečega što je bilo prokletstvo. Degova teritorija, nakon što je patila od mnogih gladi, počela je ponovo da se razvije.